hot, we have something inachoma kuchoma, sijui kama umeipitia haya. Kuna mmoja anasema kwamba story yake yeye imemkanganya sana. At least story yake anasema iko katika njia panda. Anasema kwamba story yake imemkanganya na angependa muweze kumshauri, nyinyi kama mafans, na ni mmoja wenu nimemwenda kumpigia simu ananiambia kwamba Fidel, kindly ungependa usinipeleke hewani. Ni mmoja wenu alikuwa ashaniambia hapo awali kwamba nimpigie simu ili tuweze kuzungumza naye moja kwa moja, lakini sasa kwa bahati mbaya ananiambia Fidel, kindly nawaomba msiweze kunipeleka hewani. Kuna sababu 2-3 zimefanya mpaka nimekwambia usinipeleke hewani. Sasa story yenyewe ndio hii. Kwanza before nilete story, ningeomba ukimbie upande wa YouTube, kindly kimbia upande wa YouTube kwa sababu tuko live pale. Story yangu pale, she tries, asante sana. Story yangu ipo pale. Hivyo unaangojea upande wa YouTube, kishafika pale unasema present. Unaweka sema ya YouTube, sema tu present. Ukishafika pale sema tu present, ndipo sasa nijue kwamba ushafika pale, niweze kukurecognize. Najua recognition ni mzuri. Wewe fika pale upande wa YouTube na ungojea pale ndio nilete story tuweze kuizungumzia. Tuweze kuijadilia, tuweze kuizungumzia kidogo ili nione kwamba hii story ni story ambayo ndio maana nimeanza mapema sana. Ni story ambayo nimeanza mapema sana kwa sababu najua wengi wataichangia. Wengi watayaongea. Penzi mtazamaji, ukifika upande wa YouTube niambie present, ndipo sasa nijue kwamba upo pale. Ukishafika upande wa YouTube niambie present, ndipo sasa nishue ushafika pale. Ukifika tu pale sema tu present peke yake. Kwa hiyo sema ya YouTube nitabi tu present, niambie present tu peke yake. Kuna hao ambao wamefika pale already. Asante sana. Kuna washafika pale already. Niambie tu present upande wa YouTube. Unatupata kupitia AGR News ama Bagusi Global Radio. Sema nasi. Ukishafika pale sema tu present, ndipo sasa nijue kwamba ushafika pale. Mwenyete manganaro rabantu bagwetera, by the way, manganaro rabantu bagwetera makongu. Kuma bantu ngotera bara mangana makongu, lakini mapenzi, sijui nilie, sijui nicheke. Jua kuna mahali pengine unafika mwisho. Kama huyo ndugu yetu anasema kwamba Fidel akialai amnao atefa kona. Nimefika kwa kona, sijui nifanyeje. Na marafiki tuache kwa tuikore create system, tuache kuchochea, tuache uchojesi. Asenchiringamne yo mwancho murigenda boygo mwancho mutelo wa Bagusi Global Radio. Ikesa sema ya YouTube ndai present. Niambie present ukishafika pale. Kuna swala ningependa tuweze kulisungumzia, kulijadili. Kuna ndugu yetu hapa anasema kwamba angeomba tu ushauri wenyu ili muweze kumshauri. Najua ushauri ni jambo ambalo ni jambo la nasaa. Jambo ambalo linaweza fanya mtu ushauri ni jambo ambalo linaweza fanya mtu asifanye yale ambayo ametarajia. Unajua baada kuna watu wengi ambao wamejitoa uhai. Kuna watu wengi ambao wamejitoa uhai kwa sababu ya mambo ambayo hayafai. Unajua kuna vijineno, kuna vijimambo ambavyo havivai mtu aweze kujitoa uhai. Hivyo ukifika upande wa YouTube niambie present, ndipo sasa nilete story tuweze kuijadili. Na kungojea pale upande wa YouTube tafadhali na kungojea pale upande wa YouTube, fika pale, niajie comment pale, niambie ushafika pale, ndipo sasa nijue kwamba nilete huo ujumbe ama nilete hiyo story tuweze kuiangazia. Asante sana mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, na kungoja pale upande wa YouTube ndipo sasa tuweze kuzungumzia story hii na kindly tuweze kumshauri kwa njia ambayo inafaa. Unajua kuna ushauri ambao haufai na kuna ushauri ambao unafaa, lakini sasa wewe tu peana ushauri wako. Hii story hata mimi ilikanganya kidogo kwa sababu sitaki niseme wani. Kuna wale ambao washafika pale upande wa YouTube. Let me check. Kuna wale ambao washafika pale, nataka kuwatambua
nataka kuwatambua kwa haraka sana datemba inyora sobwango maana barabia tuna barabwa ndiposa tuzidi kusungumzia swala ambalo naona Jeremiah ambalo na Jeremiah sijui anataka kucommunicate nini. Ningeomba asante sana mpenzi mtazamaji. Twaikira sensemo ya YouTube mbaraga bata vileta present you can share stream. By the way, story tuko nayo leo ni story ambayo imeguza watu wengi ni story ya kunda banta bange, ni story ya banta bange baetere elida mkiuti na kuona morini bituna kuona asante sana. Kumbuka kwamba tukishafika upande wa YouTube Facebook chimesema chiko mbora kidogo igo link ndio kwa wekera sensemo ya Facebook mako genda sensemo ya YouTube tuzungumze swala hilo pale. Joyce Mto, Lilian Robina, Nyakundi na waona link ndio nawekera sensemo ya Facebook, link ndio nawekera sensemo ya Facebook na wangojea pale upande wa YouTube. Edina Kemana anasema present as usual, asante sana. Anaitwa Tande Nelson anasema present. Nanskerbo Nanskerbo ni siku mingi lakini anasema shafika pale. Elda Mkeo tantana kama mark me present, asante sana. Edina Kemana anasema ripenzi neri senzi asante sana no yana siwa maje na sanitize monwa sanitization. Sasa kuna ujumbe ningependa niweze kusoma. Kuna ujumbe Everend Kwamu nimekuona upande wa YouTube, kindly share the stream. Sasa kuna mwanaume mmoja ananiambia kwamba anayapitia igawetera makongwa mange, anazidi kuyapitia. Anasema walikutana na msichana mmoja, wakaongea na yeye wakaelewana vizuri. Lakini shida ni kwamba huyu msichana ni twice miaka yake. Human beings are very interesting creatures wa binadamu tu. Sasa huyu mwanaume anasema hivi. Unajua ni ujumbe ambao mimi nasoma, si maneno yangu. Videl mambo, mimi nikamwambia niko salama. Ananiambia nina shida na ningependa, kwa sababu mimi ni mmoja wenu, na ningependa muweze kunishauri. Fidel, nilipata msichana ama nilipata mwanamke, tukapendana naye, tumedate for 3 years. Na jambo ambalo limeleta shida ni kwamba huyu mwanadada ana umri ambao ni mara mbili umri wangu. The boy is 24, the lady is 48 years old. Wamependana naye na wanataka kuoana. Sasa shida inatokea pale ambapo wazazi wake wanamkataza, marafiki wake wanamcheka. Anasema aachane na yeye ama afanyeje, wafanye ndoa waoane tu. Sijui kama mmeelewa. Anasema kwamba alikutana na msichana ama mama ama mwanamke, wakaongea na yeye, wamedate for 3 years. Marafiki washajua, wazazi washajua, na sasa imefika pale ambapo wanataka kuoana. Shida inatokea pale ambapo huyu mwanamke anamzidi kwa umri wa miaka 24, kwa sababu kijana ana miaka 24 na huyu mwanadada ana miaka 48. For 8 years and 24 years. Anasema kwamba wazazi wanamwambia achane na yeye, marafiki wanamcheka. Sasa yeye anashindwa afanye nini, aendelee na mahusiano yake ama quit. 0708585375. Na ningependa tu nipigie simu tuongee na wewe kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Na kila ngesi mtoko nasi nje maseyemo. Musibati oyo baumbrentamo no musae, musao yonkolirare mbirerara atanga nigo baumbrentamo no musibati oyo bwate myaka 48 years. Musao yoniga bwate myaka 24. Bakomera no musibati oyo babeire bago date for 3 good years. Abayiboli bamanyire, abasani bamanyire, wana somo cyando gokera ni garinga abasani gabaka musikarira
abo bayibuli nigo bamutenga mu muroyo no moke musubati no monene mba komenya akobate batikane na kyagokora bakomenya gose bagotigana 53241889 chakina 07 ila ni ya Airtel Safaricom 0708 585375 kwana ngamo na ncho bwangu niko ndani Mark me present Morine Betutu Elina Kema twice igoga naki wololo ayono Kenya to gwetera. By the way, Kisii, it's one of your friends, it's one of our fans na yuko tu hapa. Manyete sometimes ebinto no bigocha byako nga it's okay wono mwancho muri na boyo mwancho mategerali tumetenda kitoko konyo msibati yoyo tutamzaidiaje da jameni na kitoko mokonya. She's twice older than my age. I love her, but my parents and friends are criticizing me. Wazazi wanasema kwamba achane na yeye. Marafiki wanataka kumtoroka, anasema kwamba achane na yeye kwa sababu ni mkubwa na mzidi kwa umri. Njabo yantokora. Abayibuli yako igwera atigana mu musibati olia. Gose my friend, human beings are very interesting creatures, eh? Nekibolo chimo konyo muswa, nekito konyo this brother of mine. My brother ngto nekiwono choko konya. Ya timbo atimo Kenya taraika Mkenya ajafika huku. Sasa sijui hilo jambo nilianza mapema kwa sababu mangana ajiona mangana akolekana. And most of you mnajua hiyo maneno. Sasa na huyu ni rafiki yetu, by the way, is one of us, ni one of our fan. Ni mtu ambaye tumekuwa na yeye, tumesukumana na yeye. Yupo katika vipindi zote. Sasa sijui na kitoko Mkonya. 0708 585375 Safaricom 0753241889 Airtel kwa nangamo na inche. Asansemo ya YouTube ndi live share na peana ushauri wako. Sana chapu tukirigoro yechinsa isano kumyoka jiduka kanyota kunengane iyo ngakeresimi monte binga na kitoko cha twahunchia. How do we go about it, eh? Anyete ndombiro video byara kolekana twasiunga na kitoko kora. Asante sana ikabano mwancho mulina boyo mwancho mutegerali. Share with me. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. My story yangu ndani ya AGR FM, eh? Story yako ndio hiyo sasa. Story yake ndio hiyo sasa. Na kitoko Mkonya ngo bwango. Mkonya ngo bwango. No yo mino mwati kakonya go. Mkonya. Konyo yo mino karoche. Ushauri tu. Mkonya bwango. 0708 585375 Airtel 0753241889. Share the stream to ikere bari ya sansemo ya YouTube ya live kindly ngo batenga sansemo ya Facebook mondi kera ujumba roke kwa Facebook ngo bera ko retrieve some messages ngo mwari wanchi to kanda sansemo ya YouTube to kwanire ngane yaroro timesme sindo chiko kumnyoka woka matando barote anga mapenzi nga ubwanchani emyaka ya rombusa emyaka mbusa example mwaroche by the Guardian Angel he is at 1 year or 30 years
niga nyometo musubati oli Esther Musila. Esther niga bwate miaka 50 good years. Igo anamzidi kwa umri wa miaka 20. Musawo yoto niga bwate anga mupenzi oyoye niga bwate miaka 48. Musae niga bwate miaka 24. Igo tubacha ito date musae ka bwate miaka 21, musubati ka bwate miaka 45. Because iga ontenga wa dated for 3 good years. Abagusi Global Radio ikiumbune ikiomugusi chano mwana wa kitu video mingo mochoge marulio kurukuna Seria Obotaka. Seria Obotaka. Berenga libyo ngani tasen charo bwangu kigima tima tolo atanga age is just numbers. Age is just numbers. Asante sana. Everyone kwa mnakalora asante sana. Mark me present. Twice igoda ki. Twice minute ngabwate miaka amubwete marakabire yani abwate nyakabwa oyo musaya bwa 24, musibati abwate 48. Igon twice. Morin bitwada na wololo. Let the gentleman quit from that relationship. Kwani tangu lini mwanamke akamzidi mwanaume umri? Ni swali tu. Morini bitwata yanga hapana, haiwezekani. Edwin Ratemonka imoro mwana bwatandi mko wapi? 0708 5324 1889 0708 5853 75. Karunge birengeli byao. Karunge birengeli byao. Sangango amona inche. Warangeli bonsi gocha. Ndombarangeli gocha sinsema ya YouTube wa bonsi ipi. Toya kuanira mangana ali ndera kare. Ndo chenga mangana alia ndera kare. Morini betwata na the gentleman quit. Asante sana ndio mkitata na sasa hiyo ndio inaitwa mapenzi hayana macho. Adam cute. Aendelee na ndoa ama quit? Two simple question. Aendelee nayo ama quit? Nansikirwa tena obe ngaki magumu hayo. Nansikirwa. Na kitoko mshauri is listening. He is watching. Na kitoko mshauri. Na kioko mbirengere kioko mwa. Mokonya ngamo ne birengere lyo. Everything kwa mama let him quit. Nasema kwamba yeye achitoe pale. Aida mkiuti hao tanga kwani huyo kijana H-mate wake walikufa wote. Aida mkiuti wapo najua si wewe ndio umesema kwamba mapenzi hayana macho. Sasa tena shida inatokea wapi? Wapo tu. Madana kwanza muntu okochora. Nabona nga H-mate mbaliko chiarana. It's very possible nga H-mate mbaliko chiarana. Banyalo romonto. The lady is 48 years old. Mwanaume ana miaka 24. Abayibuli batanga uyino monene mutigane abasani bako masekerera lakini yaraote ya personally mbancha inamo no musubati olia na kyagokora ago quit because of age gose akogendera tigana mangana abasani amona abayibuli 0708 585375 07 08 58 53 75. Sema nami 0753 24 1889 Airtel 0753 24 1889. Hiyo ni line ya Airtel. Sema nami musao yo no hatuligerete yana wategerata igate banga anigo ba umiranta muno musubati nchira baga date dated for the last 3 good years. Abera so wanchani ase myaka 3. Kulendo musubati yo nigamubwete myaka 24. Musaya nigale myaka 24. Musubati nigale myaka 48. Banchanire abayibuli batabirenga yaya ndo wancha mwana ito anyo mongi na monene. Abasani bayani watenga yaya that's too much. Quit from that relationship. Sasa wewe kama wewe mwenyewe unanitisama, wewe unanisikiliza, unaweza quit
ama unaendelea? Anasema kwamba yeye ajui afanye nini. Aendelee kwa sababu yeye anasema anampenda yule mwanadada. Wazazi wanamwambia kwamba hapana, haiwezekani. Marafiki wanasema kwamba hapana, haiwezekani. Je, afanyeje? Hebu mshauri. Hebu mshauri. Deka nika chiko mnyokia 12 chapter kirigoro yechinsa. Isano ne mocha bono mubaso echeretinsa cha Africa ya mocha. Aha. Ndaitendigia yachimesima singoligia iganya kabango soma. Akorukuna mwana akorukuna amorene betote baiga. Huyo mwanamke wacha atafute mwanaume mwenye ana umri wa miaka 60. Achane na huyo please, my option. Morene betote anga huyo mwanamke atige umusubati oyo andali yo umusubati umusacho bwate miaka 60 ko chigoro. Iyo ni maoni yako. Ate ana let not judge uende mwanaume hataki kumwacha. Look at God an angel with what he did. Also asante sana atuma birenga bya ombi elda kema edna kema gataba ga elda mkiuta chaka buya Elizabeth kwa mka gataba ga love is blind. Lakini tiga batigane huyo kijana atafute rika yake. Huyo mama atazeeka wakosane hata hawezi pata mtoto. Na yeye ama aendelee kuenjoy na yeye akitosheka waachane atafute rika yake. Wale ambao wanasema kwamba love is blind, muko wapi? Muko wapi? AJRFM hello. Hello, Sigro for radio. Oh. Oyona Keruo. Korungumba Estate. Nairobi. Aha. Akimaki mwenye yeso kwa sana na kumshauri kwane. Kiba wono nansi abantu kibanchanire. Yo kwanza ni uno limo. Uno limo. Wabu mbori kwanza ni wekene ngendongera kama ukora banja ni mkwati abati kiwe. There is something kama kibanja ni that is straightforward. Aha. Imaona kama ndio mumuruma kama abasibati mbango toto batakuwa basati. Aha. Iwawa nenero waja komeki mumuroro kera ajire umusibati abotire ajira kwa nyama kwa mala kunga bere. Aha. Ari kulinga alige ejiaye. Aha. Ani ratagete ko enyome ya moyoka. Igatige biashara byo musibati oyo. Kabisa pia ruoti. Asante sana. Age is just a number. Muko wapi? Mnyoka gocha zibidi yoka. Na kia yora moshauri. Aye ninki yora motebye. Aye. Ninki yora montebelie. Musa oyo nigabwate myaka 24, 24, 24. Nigabwate musubati obwate myaka 48 years. Mbancha ine wanasema kwamba wanapendana, lakini wazazi na marafiki ndio shida. Abasani ba mutabiri ba tanga ya naambie wochera ne mbeli yo monto moke ayo ba tanga ore to munginanga bangire musawa ya tanga yeye anampenda na wanapendana. Wazidi wafanye ndoa ama wafanyeje? 0716 059823. AJRFM hello. Hello, Sigro radio. Mwana bwatandi. Naite tigachangie. Miaka terikomata enesi. Ndoje mbujoka ligocha. Kuishi atia ikeire. Abantu nyore banchanire. Iki geko zero mugako bwate 9 years, go 8 years, tunyo mu mwana 14 years. Yacha wikiranya no mumurere yaba buno ino mugako mogotu umungino mogotu. The same question now wallet yo muntu gete Bona nabo biko chibya na faidi pasa no mumurohi bona buninga kiyekire kuna bona yabona fidelis. Nkwaro ratu sio mwana agakani gutati kwa romopira.
next ingekuwa rote giapenet igatotigira abandu ubugima bwabo bona bantanire bagenderere ginara maoni yane. Asante sana mwana wa Tandi. Age is just a number. Mwana wa Tandi na rote birayo 0708 585375. Wewe ye utamshaurije atige biashara byo musubati yo bwate myaka 48 aliyo musubati yo mwaka bwo myaka 21 igakose kyakokora gosibage ndara atige biashara bya Bible. Mwana wa Tandi atanga Bible tigango tutiga abana baito bachore tumatingo mwibo no ikaranzori lyo mwana kagosira. Kwa musikile break ya musi no chenga no chenga jida gajani ko chiko mnyoki kama ngore ko mnyoka ijiduka kindly 0753241889 nasema ya Airtel 07 08 585375 inere namba ya Safaricom na bokondi gigo terasa namba yo cyako batokwana asentira yeyemo ase eyemo tuko katika kitengo cha story yangu. Huyu mwanaume ana umri wa miaka 24. Huyu mwanadada ana umri wa miaka 48. Ningi abo yantakokora sangangamo ranche karunge birengereri byao. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asante sana mwancho muligenda bayigo mwancho motegele baba Kisii Global Radio mangana alindera ga kare bono mangana alindera ga kare umusawo yo nigabwate myaka 24 years babere bago date amono musubatyo nigabwate myaka aspana nigabwate myaka 48 23 wono musawo yo nigabwate ngere mbancha ine they are good. They are laughers mbabwate muchando ndebwenzi muchando asorure abayo bamutenga atikano musubatyo ko bayikiretse bakonyomana abasani batamira mu roho bamutenga no we cannot see you kupotea mbaka moroka gusira atikana mangana yo musubatyo yo if it were you nakyo ko mu advice ninkiora motebye 0708 585375 asensemea Safaricom Airtel 07 53241889 aje ninkiora mosemi batigane no musubati yoyo gose banyomane batigana mangana ya Bible amona abasani barabata yango manyete mwana bwatandira bata yanga no a Bible tiganga tutiga abana baito to batige pi bakore ebintu byabo banyoro obosibole Simesi benjira asensemo ya YouTube share the stream asensemo ya YouTube share the streamer Elizabeth na soma SMS yao akoro kuna Ever ni kwa mwata baiga angekuwa na 30 years ingekuwa afadhali kidogo. Aya Evelini ote yanga na kioko motebi Evelini amutige gosibagendere. My question is very simple. Mwana bwatandi agote baiga kijana ako above 18 years. First, angalia maisha yake mwenyewe bila kusikia ya watu. Fidelis kumbuka juzi, kijana alikatazwa kuona mpira mwishoe kulitokea makubwa. So, aendelee na mipango yake. Mwana watande wate yanga age is just a number.
Age is just a number. Asikie yeyote agendere taigwira Bible, taigwira basani era pambane na hali yake ya maisha. No mwana bwa tandi. Edina kimago teba ya Videl. Edina kimago teyanga age is just a number. Age is just a number. Kijana aendelee na shughuli zake, apambane na hali yake ya maisha. Kama wanaoana waoane, biashara byao biko tegera mangana ya Bible, biashara byao tegera mangana ya basani asieke. 0753241889 asansama ya YouTube tole live sanganga manainche karunge birengerero byao. Love is blind. Abasabanga bali muri asansama ya Facebook live. Kindly minyoka asansama ya YouTube link na bekiraga abo. Tunyariko ba togo sanga aroro asenchira yeye masemo mirongo 2 na chidega chabutukire igoro yejinsa chinsa isano nemo chabuno baso echine chinsa cha Africa ya mocha abagusiglo radio ngokartore ndogoro kuna live streaming ase mega yakira ose yangencho chinde chonze ebe baby shower ebe ne nyange ebe ne kanisa ebe na matanga. We do what we call live streaming. And to penda ko mwanchi muri na bogo mwanchi matekerere na bogo turangire na bogo twakeresebe wetira se namba yesi 0713 745447 turangire ko itragabo elio tunyaka tokora live streaming. Na kitoko nyomusao yo. Naki togokonya omusao yo. Njiraki turanyare okonya omusao yo. Oyino musai very energetic. Umusai obwate emyaka emirongo 24 24 years. Babere bago date amono mwanchi oye oyubwate emyaka emirongo 43 that's 48 years. Lakini bone seke bayikira sabata ko nyomana abayiboli batachirenza batabirenga no and no with capital letter. Abasani batabirenga this is unbelievable. We cannot sit down and watch okunyoma umusubati omonene okobwete myaka emirongo 24. Kindly tigane byasala ebyo genda ndiyo musubati obwate ekyao omunyome na kyomusawo yakokora atanga mbancha ine borabo mbabu ati muchano nde bwensi ebako nyomana ose bakotegerera Bible amo nabasani nero liboli lyana li ororo liboli anabo atali ororo liboli lyenge li ororo lirube liboli lyenge li ororo Inunga intego cha mega monte abie amore lutate ana Timesi mesinjira ganda kora arigirte matingu na kimara motebie timaitu na kimara motebie nyo mone nsensi lakini uwanchani nobo sensi lakini 0753241889 This gentleman is 24 years old and the lady she is dating she is 48 years old. Wazazi wamekataa, Bible bakanire, wamesema kwamba huyu kijana hafai kuoa huyu mwanamke. Huyu kijana hafai kuoa huyu mwanadada kwa sababu ni mkubwa, amemzidi kwa umri. Sasa jana anasema afanyeje? Awasikize wazazi na marafiki au atende kulingana na jinsi ambavyo yeye anafikiria? Sema nami kwa nangamo na inje sangangamo na inje karunge birengere byao ase enchira engabune yo mwancho muligerere naboigo omwancho mo tegereri bwaba gusigile bo radio timaitinga ayonye naye kwarenge mbose miki kwari gocha komoa mbose miki kwarenge gocha komoa atigano musubati olya
gose bagendere amonere atigana omusubati olia gose agendere amonere. Inaba Kisii Global Radio kumureke mu usio mwancho muri na boigo mwancho mutakali baba Kisii Global Radio. Sijui kwamba wewe ungemshaurije huyo kijana, ungemshaurije huyu mwanamume, ungemshaurije huyu mwanadada, hii ndoa ungeishaurije, hii familia ungeishaurije. Wazazi wabolimbi yabale batayo mwana obonga tanyomo musubati ubate myaka ingane yaye umonne kumubua ayoko base side y'abasubati ya Bible muri abasani osora side y'umura komatabi ngakore buna birengere bya bikomwa. Timatinga, what can you say? Timate birengere bya 0753241889 0753241889. Want to retrieve some messages here. Kuna ujumbe ambazo ningependa kuretrieve. Grace anasema kwamba mapenzi ni ya wawili, wao waendelee kama wanaona wapo sawa. Everyone kwa mwana yanga alewa aigwere abaibuli n'abasani oyata yanga aigwere abaibuli amona abasani akuruguna everyone kwama Even kwa meeting ati ko musubati olio aliyo musubati babwate myaka iregatwa kidogo iremeke kidogo maita bantu borote yanga age is just a number. Age is just a number. Mbaro gata yanga lakini ngiyeko gera basacha borobuo mwana bwatandira nake bikabya sana. Why? Omusatira wanyo omusacha bwate myaka 52 onyo omusubati bwate myaka 25 ayo mbwete 3 times. Why? Abasubati borobuo batari gwancherwa banyo mwe babwate myaka menene. Because it's there. Mwana dira banda banga konyo omusacha bwate myaka 70 akonyo omusubati bwate myaka 30. Konyo omusacha bwate myaka 50 konyo omusubati bwate myaka 18. Why you are ancheire nkego gero mumuro bwate myaka igata anyo omusubati buno oyo. Because no kugwanana. Sasa Molini locho chenjiri iga Molini na wewe nikiruka tu ushamuruka tena. Molini anasema kwamba let them continue with their love, achane na wazazi na marafiki. Mwancho Molini na boigo mwancho mutagani gotekera taba Kisii Global ni goligere taba Kisii Global Radio de kana mero ngeto cha butekere yechinsa isano na emocha bono baso echinechinsa cha Africa ya mocha mangana arakora ikaiga twarashtuka Timatinga ninki ora batebi ninki ayora bakwanere ninki aye ora bakwanere Veronica Nyaboke nabokorosa ninki ayora batebye musubati yatikane byasara musomusacho yatikane byasara musubati oyo gusabagenda ko kibosyo watikana amangana ya Bible. Aba Kisii Global Radio, hello. Mincho kira kidogo, ndenda mnyoka chiduka, makoro na sembeo, tunyaka batoko sanga asenchira ya beneke mu mwancho muligerere, naboigo umwancho mo tegereri bwaba Kisii Global Radio, na mnyoka ngoika achinsemo chianya cheki.
Umwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali karo kanguru kweli smabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mono nkojeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo. Ndoruara ndobwena kero kiombura twaruara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo iga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto moruara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise koruabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri imeya abagusi Global Radio. Goserio obotakana omara wabage tutu videlis mochoge. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yawe. Kaba tegere once pin na barigere ba Global Radio na bakwani dimbi yamole. Asa mareta ngoro kunaskeru. Mwende ngari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo beke comment ya ororo. Konyora ogotero kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago genda sense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 761 9942 eliotume utia se namba 811 genda ase ense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 761 9942 eliotume utia se namba 811. Basono umwancho mugenda boyigo umwancho mo tegali baba gusigilo po radio de kano chinga chuto mnyoke mirongo 5 na isano chabutokire igoro yechinsa chinsa isano machabono baso ekire chinsa cha Afrika ya mochanganira yana kwa sababu tunyaka watu kunyelile kidogo na tunyaka watu kwenda na ushauri ni jambo ambalo lina maana sana Musa hoyo nigandikira message go chamaiga katika story yangu na angependa muweze kumshauri kindly angependa tu muweze kumshauri ale wanchanga mumukonye birengerelyo iyo maya tengo nyoro muntu mukirokore binte binge sana muntu akole bintu bitabwana by the way ushauri wenu ni wa muhimu sana ibirengere mocha mwakonya abantu aje mutikanye sanya ko bagako ba seseni musabati musacho niga oteba iga niga umera ntomo musabati nchira bakayigwanana bagachago date musacho yo so muro niga le myaka 24 umusabati yago date niga bwate myaka 48 ba date for 3 good years lakini yakira so about yanga no my friend my son tinkugwanchira onyo musabati obwate myaka 43 48 years yakogera ano mwana oito dasima tokorenga makerenge ndombi yako yana musabati obwate myaka 42 oyo ya abasani bazakira mutamanga no for 2 years while you are 24 and 48 years while you are 24 ine myaka meke sana ine myaka menge sana ayabona ntokora ligijwa age mate munyarako moko korobwa munyako moko nyoma na monere igabona in short family nabasani ba mutamire musawo yo nigati yangera niganyi to musubati yo no musubati yo nigamu anchete libolia neli na kyakora agotigo musubati yo wose akogenda musubati yo ashumu abantu kurwa se family yaye amona abasani amona abayiboli 0708 58 53
75 ene namba yetu ya studio. Airtel yakaba 0753 24 1889 karunge birengeri byao sanganga monanche ayena kiora mu advice ayena kiora motebi nchira kiora motebi era mokonye ase obogima bwaye kwana ngamo na inche Kurwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko watania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomogusi nore asensemo ya bosongo amone chinsemo chiricheta naine Nyamira amone chikaunti chicheta naine rogongo rwagusi bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio nero hybrid station yogorwa asorongo rwagusi ekoligererwa nabo igogotegererwa ense engima bono nabokobeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kigima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabokoraria amona intwe asamagori arense kigima ayebuna omogusi nabokosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi nyore asensemo yo mutandao goitera abagusi globalradio.com nabokurangiri enamba yaito yesimi goitera enoti isano ibere isano isato iberinye eye mo isano sto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomogusi ekenakyo ekeumbu kyomogusi omwancho muri na boyigo omwancho mutegerere nyore dia ito asensemo ya Google Play Store nyore dia ito asensemo ya App Store elio nyaka bakonyore merulia ito asenchira yeyemo ase eyemo sijui mumefikisha wapi shauriana munyako moko nga ebirengeri byo mwali go chaigano chinga jideka niko chiko myoke kima jideka mbwata nange meronge bere chioka nyarko inkurwa ase embeo ntira kitoko konyo musao yo ntira kitoko konyo muroyo that's really age matter emyaka nerege ntokia maana sana senyomo. I guess that's what she is trying to ask. Because kero musawa ate myaka 24 musubati ate myaka 2048 tima tinga age emyaka asenyo monege nto ubona ntokora aligeli kwanza mwana onkamambe ketwanga machinsa machama gazetini era abakani batebinga no miaka it's not abe miaka na rokoligeli ngante tangani atebanga you must check on age mwana nkatanga you must check on age emyaka goikora aligeli kitogo erote baigo anga miaka goika toranya aligeli kitogo 0753241889 0753241889 inere namba ya Airtel ngakirange simi ndikiranga ujumba sereni ya safari kumujere 0708 58 53 75. Does really age matter? Love and the relatives are two different things. Let that guy continue to keep his feelings ara. Asante sana ila mkidio tanga no problem. If they continue tanga aja waendelee waachane mambo na familia na marafiki, kwa sababu mafamilia na marafiki hawawezi saidia. Esimi yaonga nitako cha maiga. Ujumbe yaonga nitako cha maiga. Onti abinga yeah. How do you see it? Na kuigura manganayo.
Ndatenda mnyoka chiruka kidogo makoro na sambe mwanchi muri na boigo mwanchi mutegerere tugendera nkorari ng'aniye turari ng'aniye kabisa na kitoko shauri umuroyo. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asante sana mwancho muri na boigo mwancho mutegerere baba Kisii Global Radio. Nara igo kurukuna sisi yagotebaiga eyo ne ineme chanda kweretera umuroyo atigepi ngocha goikera ase gosego cha goikera ase umuroyo akorora bono tarochi kende agocha goika anyome oyonde emechando emanye komenta sisi yaragote anga no ineme mechando umuroyo akweretera because yocha goika ase umuroyo nyalko baga koranga yahaja nchitimbo ndo gutwara mu subati oyo anyomo mungao na enda bale teme chando ngolengana muna sisi timaite kolengana munao abo munaye aye what can you comment sisi yabate bangere aya atigo musa oyo akora ali yo musubati mungao agement univet awate baiga mamake gloria awate baiga age doesn't matter in any relationship bora love respect. Let relatives mind their own business. Wow. Erobana yo. Adanga let relatives and parents mind their own business. When we talk about fidelis, let a guy go ahead and marry her because she is her fiancé in his life. Age doesn't matter at all. Wow. 07 0858 5375. Kaibono mwana uratema agenda. Edwin Ratemo. Where did he go? Edwin Ratemo. Tumai tibalbako ndikera ujumba sensemo ya Facebook kindly. Mnyoka sensemo ya YouTube na utumele linki gabo. Facebook yako bako nkonyora. Konyora el chimesme chaino. Eke naso ila sensemo ya YouTube, Baradanga love is blind. Sijui kama love is blind up to that age, Safari kama kwa 0708585375, Airtel kwa 0753241889. Kwenda nasembeo ngakirisimi ndikira ujumbe. Nige ganko nigafamu. Maboto bwata mabere amange. Gotagete ko gore ngombe nero nabo konyora, lakini mono na mabere na manga per day na tukonyora over 100 liters. Na igo munye ko bwata matanga ko bwata shere, tukanyo ko chandeka, tukanyo ko mabere ye packet. Ake simiko nigafamu. Mchuo ya mabere atuwanu go na bakonyora 40 liters. Nobwata matanga 40 liters. Nobwata kirageli 50 liters.
nabokonyora ande gutaka kondigia nabokonyora se nambe ye 0722282631 Janet Usonye go korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just google koniga farm ngakwalenta bakageita Yesa samabokao nindendwe boronge mogoko muya nanyora asowanchani bwao umwanjwa umuligereri naendo motegereri we radio yaito yaba kusigrupo asamalieta ngorokwa Dickson Obure endera kuligereri yaito yaba kusigrupo radio nabo o subscribe amaterane ase channel yekorukunga Dickson Obure Music seseniwa. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepeke tutu, Videlis Omingo Muchoge. Kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepeke tutu, Videlis Omingo Muchoge. Kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Umwancho matagarari samarieta nguru kusaru nchangu igontegerete radio yetu station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogoserio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli smabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko jeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutu ensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndoruara ndobwena kero kiombura twaruara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo iga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto moruara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma torio bokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Aha, Kirengo soma chimesi mechira iga sensema ya YouTube. Kirengo soma chimesi mechira iga sensema ya YouTube ngunganya kusakabusa igo. Watu wanaletana juu, kuna watu wanaletana juu, kuna team H doesn't matter na kuna team H matters, Kuna wale wanasema kwamba team H doesn't matter na kuna wale team H matters. Kulende ntoka rumwanchu mulina boygo mwanchu mutkalale ngakiresi migwetera se number 07 08 585375 ntabinge birenge libya ombiribi. Wewe utapeana ushauri upi? Airtel na bokwa kawetera 0753 241889 message nera na dra igasa nsema ya WhatsApp na nyeligelingo kidogo timaya tingangoyo age is nothing manze love conquers everything to me. I don't have any problem with it as long as they love each other. Timaya tingangoyo abune semba bantu mere message nsema ya WhatsApp wetera 0716 059823 na wonto mena ujumbe asansema ya WhatsApp ujumbe tu wetera 0716059823 na wonto mena ujumbe gabo nyako baginko ligerelia asenchira
ya bene Kigima. Huyu Elda Mkiuti anasema hivi upande wa YouTube. Anasema kwamba sasa tutaanza kudate anybody bora ametunoki. Anasema kwamba miaka mbosa. Miaka ni namba tu. Christian Nyamoyako Tabaiga, let the guy follow his heart. Age is just a number. Let them marry provided kuna heshima kati yao. By the way, sijui kama mwanyore story yebuya. Story yerega umusawo yoniga bwate miaka 24. Musubati yako date, musubako bako date now for 3 years, niga bwate miaka 48 as per now. Igabo ndiga mbwete miaka mara kabere. Musawo bwate 24, musubati bwate 48. Abaibuli bomusae bamukandinga tanyo musubati yakwera bakire chingaki bono batete konyomana. Now it's very serious. Batete konyomana. Abaibuli bomusae bamutabiringa no you cannot marry that old mama. Abasani batabiri musawo yonga no you cannot marry that old mama. Tafuta mtu wa age yako. Sasa jamaa yeye anasema kwamba wanapendana na wangeomba waoane. Awasikilize wazazi na marafiki ama atende kulingana na yeye. 0708585375 Safaricom 0753241889 asensemo ya Airtel. Aba Gusii Global Radio. Hello. AGR FM hello. Eya minjo kile kidogo. Kuru kuna atanga haya sasa live starts at 40s. Anasema kwamba live starts at 40s. Tumenyanganywa jameni. Kaa kwenyu nawe ungoje wa 60s. Anasema kwamba huyu mwanamke naye amezidi. Sisi yako tebaiga na leo unyomete boigo bono iga ni igabwate emechando agotebya abaibulinga timware gukana bokongu. Oya tanga naro nero kwarte igo bono ni agabuli abulinga baibuli mware kukanira anse kabisa mukana kabisa. Uya kuruguna sisi alidamkita na kwanza ndio poa uingie kwa ndoa uteseke muda mchache ukufe. Human beings are very interesting creatures. Sakuru kuna Nancy Nyambane akotebaiga miaka ni ya maana my dear. Hiyo ni mingi afadhali ushinde umri na because of love mimi ni kushinde 3 or 4 years above that no. Nancy Nyambane laote yanga no and no. Mbuyana kuwe miaka iteto kosene lakini miaka emerongo ibere kochimoino no. Tima tinga why do you allow nkimo wanchira abasacha babwate miaka emerongo itane ibere 70 years banyo basubatu babwate miaka mirongo itatu mirongo ibere n'itano nkimo wanchira ninkimo tali wanchiraro umusubati ubwate miaka mirongo itane itatu 8 years anyo omwamo n'umusawo ubwate miaka 30 nkimutari wanchira umusubati ubwate miaka 50 anyo omwamo n'umusawo ubwate miaka 25 nkimutari wanchira umusawo ubwate miaka 24 anyo omwamo umusubati ubwate miaka 48 why? Asante sana shidai kambwa tendo cheni sana chokanyaka wenkuruwe mbeo kolende karasanga moranje tingo sekera isiko karungo ebirangere byao karungo ebirangere byao iye kurukwa bagusigila radio ekiombone ekiomubusi nche bakondo kumwana baba getu Fidel so minga mocho kurente kuraba inyoligoro ya Abuga Hotel notere otokase pale kurukisi kogenda Nyamira mbarabale nsalia no mokonyora Abuga Hotel ase pale kurukisi kwa Nyamira asansame kurukuna jogo bade jogo nsalia no konyora children's home nsabuga no Abuga Hotel yere opposite ere nsabuga opposite no konyora Abuga Hotel notere bwa chindagera chikeusi chindagera chintononto asama goli alense kigima igo mwancho mulina bago mwancho matagarale na bakomnya ko Abuga Hotel ngone bacha ko no boraro asobo tukombo kana siringeli weyemo chibesa chia Kenya Abuga Hotel abakorerwe kenango kigoro ase ligoli lyense kigima timatinga ngole aro kongera Abuga Hotel myake wananche timanye tinga wana gelda mukiuti timatinga na into tokoligo chigura ali myaka no 160 ga 70 ninki yako gara mwancharo abasacha banene abakaka banene
banyoma abana umwana bwe myaka musubati bwe myaka 20 anyomera musubati bwe myaka 60 years. You see what Francis Atwoli did? Mubole ti. You see what abantu banda banyaka bakora konyora musacha bwate myaka menge 70 onyo musubati bwate myaka 20. Ninki abaro mutari koboreri. Mwana atandi anya beka bya. Why don't you question ekere ayabeire? Ninki ekora mu question ekiro montanyo miro monto obwate myaka osomo subati obwate myaka menge. You saw what Guardian Angel did. So why mudari wanchiro musawo yere anyo musubati obwate myaka 48 erekale 24. 0716059823 naboko ntumira ujumba sensemo ya WhatsApp naboko ngakire simia seleni ya Safaricom yere 0708585375 naboko ngakire ni seleni ya Airtel 0753241889 Sante sana. Timatinga irengeli vya ombi bichimesi ndo chekane chingikiwa. Yobeshai na kungoja pale upande wa YouTube. Linki nawe kila gabwo ideka mbwate kana jideka biri chokanya ko bankuru mbeo. Timanyitinga how can you advise such? Etoko chaka abande batobwatya ebagotwerwa bacha twabayigamya etokumetona akuma kumete naboigo ko babusebona omubuko gwesati abawusigiro boredio nere okoretera emeroberi emetono nturaboigo eyobose miucha ase bigoli byonsi chinsa emerongebere nanye tonyore ase chinchira chekerero goetera abawusigloboradio.com download app yaito korwa Google Play Store goetera abawusigloboradio.com abawusigloboradio ekenakyo ekeumbu kyomugusi ne nore asensemo ya bosongo amone chinsemo chiricheta naine nyamira amone chikaunti chicheta naine orogongorwa gusi bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio nero hybrid station yokorwa asorongorwa gusi ekoligererwa nabo igogotegererwa ense engima bono nabo kubeka okorari kwao amona intwe asamagoli alense kigima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigali chinyomba chobamenyo nabokoralia amona intwe asamagoli alense kigima ayebuna omugusi nabokosanga amona intwe obeke okorari kwa okwe biasara amona korari konde wensi nyore asensemo yo mutandao goetera abagusi globalradio.com nabokurangiri enamba yaito yesimi goetera enoti isano ibere isano isato iberinye eye moisano sto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomugusi ekenakyo ekeumbu kyomugusi omwancho muligenda bayigo mwancho motegale babagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomugusi enda sekembu ekyomugusi na utokora arigelia mangana haya asisi ya utanga bakunguni go bakokota bwango bona kira bakungu bakokota bwango mamiane ngina muntu igo bona kira bakokota bwango muchando kyoro judi kwambuka hote bayigo ndio kuingia judi kwambuka story ilikuwa hivi kuna kijana hapa ambaye ana umri wa miaka 24. Huyo kijana ana mpenzi ambaye ana umri wa miaka 48. Sasa wanapendana sana na wamekuwa wakidate for the last 3 good years. Sasa wamefika pale ambapo wanataka kuoana, lakini wazazi wa kijana wanasema kwamba haiwezekani. Huyu msichana huyu ama huyu mwanadada ni mkubwa ama huyu mwanamke ni mkubwa kwa sababu anamzidi umri mara 2 huyu kijana. Sasa anasema kwamba atafute rika yake aweze kumuoa. Marafiki pia wanamkataza na wanamtoroka. Ayoroche na kieo yako kora afanyeje? Achane na yule mwanadada kwa sababu anamzidi kwa umri ama apambane na hali yake waoane, achane mambo ya wazazi na marafiki. Musubati oniga hote baiga, osomusacho oniga hote baiga, niga nyoto musubati bakanchana wakaigwana,
bono niko barengere tigo chi igokore nyangi gose konyomana muchando ne linga omosubatio nigabwate miaka 48 merongene tani tato musacho nigabwate miaka 24 merongere nene igabate banga banchanire mata konyomana kino so muchando no linga abayiboli bo musaye osoba so abayiboli bo musacha eba mutabringa tanyo omosubatio ryo kubambwete miaka asense moyende abasani bo musacha bakomukantanya omusubatiro ko bambwete myaka akini borombancha ine nakibagokora musacha yako bolinga niga otiko musubati ulya gose nigo bakogendera amono bwanchani bwabo batikane byasara byabasa babayiboli amono abasani 0708 53241889 0753241889 Airtel 0708 585375 asensemo ya Safaricom akuru kumuna judi kwa mbakata ndio kuingia morini mitote anga anaye kupenda pendana naye so long as life continues. Love is the most key. Nasema kwamba anaye kupenda pendana naye, na asiye kupenda achana naye. Akuru kuna morini mitoto timatinga ajudi kwa mbaka umepata ujumbe aenda mkitao tena Fidelis ukioa msichana ako chini ya umri wako sana uko na 65 alafu uoe msichana ako 21 jua huyo ni community waka. Asante sana naitwa Elda Mkita anasema kwamba ukioa msichana ambaye ama unamzidi umri sana ajua kwamba huyo ni community waka. Sijui mnatumianga vigezo vipi kudetermine ama kufanya uchunguzi wenyu, lakini ni sawa tu. Sasa timatinga inyo biranga libeno mbirebe na kitoko nyomo sawo. Ni wakati wa mwisho ni sasa mwisho monto okoro morobeli igonga keresi migo chama igo mwancho muligenda bago mwancho matikale orunge birangela lo byao. Toa maoni yako. Jangia mjadala. Changia mjadala. Onte bingana kyoro chaja mangana ajo chaba. Mangana ajo na kia kasoiro motu. Waendelee na harusi yao waoane ama waachane. Kila mtu apambane na hali yake, kila mtu atafute lika yake. Wachaka igelde mkiti hata yanga wananyanganywa. Korunko ya mokorua. Korunko ya mokorua. Korunkoyo mokorua. Korunkoyo mokorua. Ha? Korunkoyo mokorua. Aha. Judi kwamba anasema hivi. Pande wa YouTube nazingatia upande wa YouTube ngori ile SMS. Aha. Ikabari mundu getia sensema ya Facebook kindly. Tumnyoka sensema ya YouTube edingira bana bekiraga abo ndinga kina Eldina Kerubo akina Eldina Kerubo mwanyore linki gabo tumnyoke tumnyoka sensema ya YouTube kana otra igwana buya juri kwa mbaka kotabaiga wazazi hawafai kuingilia but kama wanapenda waoane na huyo bibi ajue huyo mwanaume ataoa tu bibi wa pili juu yeye ni mdogo sana kwake. Judi hata yanga anya bako nyomana. Yes, anya bantende ba nyomana, lakini huyu mwanamke ajue kwamba huyu kijana ataoa bibi wa pili. Ni sawa tu, nyinyi ndio mmesema hiyo ni maoni ya Judi. Hiyo ni maoni ya Judi. Elda Mcute. Huyo mwanaume waacha awe huyo mwanamke juu ni kipenzi chake. Wazazi na marafiki watazame kwa fiu sasa. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo mmetuma humu studioni. Sijui nitashika simu 2-3 ili niweze kutamatisha programu hii ya seria Obotaka. Dete nko romorobere yonguwa simibere sto mwancho mulina bogo mwancho mutegerere nyalko ba kingo ira ni esimiere wero ngakrange simia sentira yobwango onte abibai
nabo igo orobenengere bya sobwango kigima nyarko bango so kuruma igamnyo ko ikia Abuga Hotel. Aha, nyoranga nigo tekereta Abagusi Global Radio nigo odigereti na tekereta Abagusi Global Radio. Unasikiza AJR FM. Nyoranga enero hybrid radio station asonya ka bako nyora emirobeli centre mase mo wetera seredia ito yonyora sistema ya Google Play so wetera ase ensemo ya App Store bako nyora radio ito Abagusi Global Radio etunya ko batoko sanga centre yeyemo ase eyemo it's the only hybrid radio station. Ne numanyete hybrid radio intangani meyagusi wekora chilaini chesimi ase uwakisimi gotegerera emirobeli kigima otuwa maega Abagusi Global Radio nero eredie kubwatanya Abagusi bonsi ense engima ekenakyo ekeumbu kyomobusi ekenakyo ekeumbu kyomobusi yo mwancho muri nabo igo mwancho mutegerere nara komboli liswali ngana ki kwani musacha muno musubati obwendo gwetana obwendo kubwana mune myaka erenga njikainkomanyira judi njikainkomanyira baba yane timanyeti boli babelta mcute bakotaiba molini bitutu wao wanaju wanapendana. Asante sana, hizo ni baadhi ya ujumbe ambazo umetuma upande wa YouTube. Timothy Mwangirira Edwin Latemo litukulia leo. Moribi tu anasema kwamba wanafaa kuachana kwa miaka hata 10 haina shida. Moribi tunaye wate vile hata yange miaka iko mingi kama chando to yeke ndaka nanke linga bancha ne. Musa yo niga bwate miaka 24. Omuntu mani osomuntu muguma niga bwate miaka 48. Mbancha ine abayiboli bakande mbanyo mana asokorra kwao banyo mane gose bayigwera abayiboli amona abasani nigo otegerete Abagusi Global Radio akwande ngwetenga na igwangende Abuga Hotel na igungamyo coach ya Abuga Hotel kolende nigo tonto seri botaka ime y'Abagusi Global Radio muri ko chakitukulia hiki uchakira chinsa inye chamambya boika chinsa isano naibire chamubaso onyoro kole toro mwana nchomona wabage tutu Fidelis Omingo Mochoge ine aye no mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otete kochaka obutugi obwo bono ebinto byabeire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto byabeire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikoboli besa chinde chon Siminta teiga sokuruma simibire stoganya kwanga sokuruma ndo kajidega cyane cyangere kigma chinsa cyane cyangere kigma jidega niko mchaptori gure chinsa isano bire chabro mubaso echine chinsa cha Africa ya mocho mwancho muri genda bayigo mwancho moterale na tengeye kurukwa Abagusi Global Radio ekiumbweke ne kyomo gusie maite mbara yawate anga age is just a number. Age is just a number. I don't know ni number ama sema nami. Ine numanyete hybrid radio intangani meyagusi wekora chilaini chesimi ase uwakisimi gotegerera imero video kigima otuwa maega Abagusi Global Radio nero eredie kubwatanya Abagusi bonsi ense engima ekenakyo ekeumbu kyomobusi. Unasikiza AJR FM. Unasikiliza AJR FM keumbu ne kyomogusi omwancho muri genda boyigo omwancho mo tekari Abagusi Global Radio abirengeli bya onda tekage bya mwali ga rinyingo soko cyana nchendi kende omwancho muri genda boyigo omwancho mo tekari nyorango ko enda sensema ya YouTube tunaro goitira Abagusi Global Radio like share and comment sensema ya YouTube Facebook like our page and you can also share
Asante sana chimezi benjira yangu ligeli cho mwali mwaliga elionso kere ko rumayigo mwanchu muligeli nabayigo umwanchu mo tigeli baba Gusii Global Radio ndo chako kumuna Judia tena Mungu mwana unkamwambia hata yanga ni mwanaume tu anafaa kumzidi mwanamke kwa umri, si mwanamke akuzidi kwa umri. Hauna according no mwana unka Eldamkita tanga Judi kwamboka akinishinda hata miaka 90 si shida. Bora ajue majukumu yake. Judi kwamboka sawa, lakini nani anafaa kuwa mkubwa? Mimi najua bora kuelewana. Asante sana. Ndocheka iga Morini Butana Guardian Angel married someone with 51 years. Na yeye alikuwa 35. Kwani hakuona warembo hapo nje? Vitoki ni vizuri sana. Let's stop judging the man. Waone pia harusi ni itwe please. Asante sana. Judi kwa mkata na msee anavaa akue mkubwa juu yeye ni kichwa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Manyete sometimes asante sana. Mwancho muligeni nabayigo mwancho mo tikali baba Gusii Global Radio twasangire koru challenge chinsa inyachamambia oikando chenga chidayaka chabutukira igana 13 igoro ye chinsa isana bire chabano baso echine chinsa cha Afrika ya mocha. Naona huko Elda mkiote ananifurahisha kidogo, but sasa kwa sababu ya muda ningeomba niweze kutamatishia hapo. Anko lero morobilione gabo mwanchu mulina bayigo mwanchu matakarale tomenali tukulia ankyo naboke na karokeno wanyorango mwanchu mulina boso mwanchu matakarale no bwate a story you wanna share with me. You have a story you feel like sharing with me. Kumbuka kwamba hii ilikuwa story yangu kitengo ni cha story yangu. Igo umwanchu mulina bayigo mwanchu matakarale karokendo nyako bwate a story orochenga you'll share with us. Nigo gontomera ujumbe asansema ya WhatsApp wetrase namba 07 16 05 98 23 07 16 05 98 7 ama 23 enoti sano ibere eyemo isanemo enoti sano kianda isano isato ibere isato 0716 059823 amno kontomena ujumbe ante vinga mwana baba getutu. I have a story I feel like sharing ili muweze kuni advice. Chimesime chiko so mani chinga kini akoba ye chinsando chinga weekend waiga mbera anda bera wakamara kwa mwana masindo chino haraiga atango mwana baba getutu kani tafadhali nipishe. Igo mwancho mulina bayigo mwancho matakarale aba Gusii Global Radio we have what we call live streaming. Aba Gusii Global Radio we have live streaming services anyako bwate nchirende onse anyako bwate mugondo bwenspe ebe baby shower ebe matanga ebe ne kanisa ebe mugondo bwensi wedding enyange njira chinde chonse pina bakoto manyigo cha maiga weterase namba 0713 7454 47 0713 kwa namo naitwe utabinga you have something you need to be you need otenga Kenya ko bayiko bekwa embeo nyirange to kubeka embea sense ya live Facebook YouTube na bega seredia ito yaba Gusii Global. If you have a story share nanche kwa namo nanche ntabia story bwate elioli tukolia ankyo tuweze kuiangazia hapo kesho tuweze kuiangazia. 0716059823 yamna togosha story yangu ncheba kondo ko mwana bwaba getutu avidelis omingo machoge nero yomo no garibu abana ko chinsemo cha diaspora na ende nero mwana bwaba getutu
Videl au Moshoge. Hadi hapo kesho, barikiwa. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Nachira osoka kurwa bande biringaye nakiwagwana. Oho, nganje birengeli byane mbiribi. Mutatu mwe birengeli byane boli goro yamangaraya. Do you feel like kurwe birengeli byino igoro yamangaraya? Mwe kweta na njendo birengeli go senso okay go na moko no. Wakene dinga mwana bagetutu raya karunge birengeli byao. Elda mkiti anasema kwamba laundi watatukalia. Anasema kwamba eti nirudi niweze kupeana maoni yangu. Sijui anajua mimi nilishindwa cha kusema. Nasi komenta, nasi ngentongo kwana. Nakumini nkinkomenta. Wakongera ningo mwana bagetutu, masia ontengo mwana bagetutu. Your messages, they're very interesting. Chimesmenchira ngo somaga igando chinga chiri chingia sana, ndo chinga chimesmenchira ngo soma makuru maina. Bangira ninga go ikandu na nche ntebe nche ngebiranga byana mbiribi. Eda mukiti akote baiga. Anasema kwa mzee anafaa kwa mkubwa, akimshana akikuzidi kwa umri atakukalia, si wote by the way. Judi kwa mpaka na miaka sio muhimu, unaweza kuwa mkubwa na hujui majukumu ya kuwa na bibi. Asante sana Judi kwa mpaka na maoni yako Fidel. Maoni yangu napeana tu sahi. Najua nimerudisha, nimeambia kwamba nipeane maoni. Gusi sana nasema kwamba Mungu tu. Judi kwa mpaka anasema bye bye. Round hii tutawakalia. Moribu tu anasema kwamba tuende lunch, tunaenda lunch. Asante sana. Masi asante sana. Sasa kwa maoni yangu ni nchenda tebeiga umanyete obwanchani negento otanyare gotanga obwanchani negento otanyare gotanga obwanchani negento keragero montaimo ki step erembe asoboga mabuaje. Ikobono onye vice brother of ours abwate myaka 24 wanchiro musubati obwate myaka 48. Na indonya balishwanga they'll make it in life. Banchanire wanapendana. Sasa mimi sina lingine. Mimi kitu ambacho nitawaambia ni kwamba wapendane na waoane. Na pia kwa wazazi abaibori tigango totige kona chiraba na baitekina. Tigango totige kona chiraba na baitekina. Jaja abana baito una gwecholere tayo monyene tigana boro becholere boro bwa banyene tigote bya tiga tutie konyomelia abana baito tiga tutige kogera tiga tutige kudigiria abana baita abasacha abaswati tiga tutige kudigiria abana baita bamura abasubati tigo umwana echolere ero monyene nalio maetera bakomocholera eikasi kitobuguma bosinye ako blame na yakomochia ikobo tiga to abana baito freedom becholere boro bwa banyene obogima buri batagete gochia komenya kina kigento no mwana bagetutu ndakwana ndengana ndabatigire by the way enchira gwachete asoboye ko bwense nkwabegete yanga no monto yo mogo sibetio yo tamanyiti enchira gwachete asoboye ko bwense nkwabwate besa kiriko ibole tuno monto ko bwataka ko sibyo tamanyiti na ende nchira ora rwenseye no muntu orachiko go sibyo tamanyiti iko tutiko bwerori iko tutiko go chaya tutige obwerori no go chaya tutige bitina tutige ndamwamu tigango twanchane etwachitenseye pe 100 ntwabwata kende gyonsi twachitenseye tutabwata besa tutabwata kende gyonsi obwerori nkaibokoro
ogweka nkai gokoru twali wanje twansane tosikane una abana bamo abana bo mugaka mogusi elida mukiti aote baiga anochenga SMS ne yo mwalingo somando mayo ko bando tine changerere kabisa aha hi bro asante sana brother asante sana SMS ya yango someye moya elida mukita elionsoke atana morini bitu atukutane huko nyuma ya tenta asante sana mbarikiwe Mungu na wabariki tukutane hapo kesho Mungu na azidi kuwanemesha na Mungu awabariki story yangu my story ejarafama ekihumbo kyomogusi Urwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aigana otoko bwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mokaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio gwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepagetutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AG